tapan hati jadi tangisan, itu rintihan suara poma-poma mebae di tengah malam, sang-sang terbayang wajah anak lun sabar titipan Tuhan, jino kalika jio di mata dua tahun lebih putusan sidang anak lon tuan dalam penjara. Allahu Rabbi, Allahu Rahman, pak kita paban wahai ananda yang pomawasi gata abaikan, babut terlarang beta kerja, napa maurus pegot urusan, lake bantuan bak pengacara, habis ngon kubur lampu tanong blang, bandung-bandung nyan han terlaksana. Oleh sebabnya bacut lun pesan, pinta lun tuan bak mudi muda, tapubut suruh puji larang syariat Islam samata jaga, menyokata lop dalam kurungan, hana bantuan bakti bekaya, pulongnya gasin hudep melanglang, cuma ratapan manoi mata, kasih kedile akhirul kalam, sabok karangan ratapan poma, menyona salah aso di dalam maahlun tuan beta pedesya, menyona salah aso di dalam
lon tuan beta pedesya